Hustle and bustle son ekspresyon ki vle di monte desan ou bien okipasyon in the nan. Hustle and bustle, monte desan of everyday life, la vi chak jwa. In the hustle and bustle of everyday life, nan monte desan la vi chak jwa, n'oubliye sa. We often forget. Nou souvan bliye. Mod vi nap mene jodi an, ap ban nou mod vi nap gen nan kek semen, mwa ak ane. An pren un exemple simple. You're learning English. Wap apren anglais. Si chak jou ou apren un ti bagay, there's no way. Pa gen mwayen pou ret nan menm nivou ou te ya nan 2-3 mwa. In a couple of months. Couple, en general, ve di couple ou bien de bagay. Men nan anglais chak jwa, an pil fwa nou itilize le nam di 2-3 bagay ou bien kek bagay. Tankou, a couple of months, 2-3 mwa ou bien kek mwa. Men vre phrase ki vle di kek bagay ou bien plis ke de bagay lan, se a few. A few. Tankou, a few months, kek mwa. In a few months, nan kek mwa. Si ka l'anglais wap apren chak jou ka fe yon diferans ant si ou pase yon interview pou yon travay ak si ou echwe.